Ner mala kenyam kana dialde content barwanye lingwa sema ka Nuer online TV channel to kon ke special report bana link ka jan larama dartin bana link der gwan wo de ka gut tandien ken ke rany midi goro de link anda mandu ne chan kon nyak mala no roine gwa sema ka Nuer online TV channel an wala shanga jan dang ro badak ka pai badak ron kin dang ro jan dang ro dich jana tiako be kon ka pai bangwandien lera ban linken yam kan kono go lertin ko kien bana roacha ke kwi wuntin kono ya kep nuare tin cha kebre wech ke juba jan ban roa ke kwi dieno ate ka gan wore ya kep kir mi yadi te la de ni kir mi yadi te no chicken gan wore to chicken kep ko chicken yen gor jan obeje nywa ye kel asme ka jawo chala do pan keje ke changa jan dang ro bakel ka pa bade ron kin dang ro di jan dang ro di dich chala do sha ngene nuare dang diok ken ngene to ke ngene bentio wa cha ka gap gwad mi mo mesken tin ke shai kai suara re ra ka juba wa kap ke konchang lo chir ma kaba ga tiang yalre une ne cha un mi shal ke ga det peter kene masap kwang ke ga jang dogur wa cha ga jikti nyur ka mes ke chai ken wenmo tu turbil de ni an turbil de ni mo wa turbil de ni ji tiger lo bi ni tin kan lat ke bi ni tiger division no tin la gang kwarne kir mi yadit ketin ne de kon la kir kan ka aken ka gang wan gwaz mo chukan ga kef ka chukan ga yore torbiel no cha jo mo cha jalat wa chukan terbil chukan yunang waram da na chiro me shi lat gun mishal ke michael tek ngwal general ken me mark ne tin kon ya kef jelad no me shaga no moling choga pen chang ko ga de kap ke ne tin content ka gyada no ken chaga nang ka gyada ki chaga nang do de ni jen gwa dana chaga nang ten to ke jitai ge division nang mo ne chakula do ne pin ga ko de ke jega na kete ram luang ne ko dong de ne roi ke michael tak chala do ken gadi to quick kenetin content yen ka ken ba chala do ken chika politician ne cha kem ne ka bet chaga yen re wichin win dumele ka siasin ke politician der lagwa no la ramadan marka ke men shali bishop yalado gatet peter shang ne rol kawaini wate ko len no wajena doldul gorken wini lo gor no kate ke chada which o lan lo chirmi ram national dungolan munyon jen oran o len jen wa pa ben wate gnin dangwel kel ko dire wike so sudan be ko be ben kwen ketel mga je ke kwijuba long wajen chayo kef ke cha chu yen no shi mana ganda to tish ken de ni kumen o de ne to de galun ko kene to no shi ke ji wike shi ke ji siyasa lo tele siyasa mate ke ano ane de kona kap ko nuerte ti ken kene self kim yadi de lo chere de ko la ro chere me ke ne ka ko jita ge division ganga ne kir no ne de to ne cha ga yen lo ra bank do mi mo gwe ge jen go chi to to me ngai kon target ke lo nuer ko ga target which ka ke juba mo gorde ne to ngande widen dara te shunga edin kon lat ko rodien ta jo mala no mi chi tuɔɔk no ka gore jen ode kon te ke chob lwan morong eno ne kon yal kon entere ke juba no de ko rodien del gang ko me cha je de je nang rami mo it ke mi chi tuɔɔk ga de mentama ring mi dit chi re ke tot ko mba bi kab lor bang ko ba je nang ga da ba je don de je na ki de je torture so mi chi kana mo be je mat la ja gur no de na ren la ler so na me eler mi shala de wo che tuɔɔk re wi chin winemi ka gore jen ode ne dial de ken te ke liang ki ka ngai kam dan sho de lat ko dong chire ke tuɔɔk la gore no ba je ngajana so jo me che ro de la re wi chin winemi ban nyoko wo kala rodien jo bana kwen gwase me no gore jen o ban ro dan palping ke liang wani titi an wale ke changa jandang ro badak pai badak ron kin dang ro jandang ro dit chi general taban deng la vice president iga je kana adut self kir me yadit no ban jo me ban jelinga gwa ka mana le roda ngai kone taban deng jen kwar dan na ki kwaren rode vice president
jen chala do shi adut self ke mayadi ti okude kamuk tabadana teten chala do shike jek ka chike nyur kel chika roi ka do malka adut wa gore jelongo der roi kenete ngwan ki der je kenete ngwan chire madana ngai kone jen aram kel milere long antama ka do ka kwi malka which ka juba ka jodana pilot o jen pa bin kwarka wa chiro da jako bedidial bagalat ka do mi gwamu dong de mal der bin ka je ajen mi jela god ne dialon kontin to kwarti gaten e jigane to ngwan chere mangai kon no jen che ka kwaren ko ken bane no adut a chala do jen melada gore jen no be istor gwan be jager lo bene dial kontin dong ga ka gwan akine dial kontin roi ka gwan kel no ki top politician be jega ke ko betka mar midit ka jowdana chalat ikon ngaje no che jega ken vice president dial che jeke bol mel kenyam che jeke nyandeng che jeke shege chal josephine no che jeke chimenen gena mone anyoga teme che nyoga jeke taban dengai che man ngai kone so jere kan taban dengai wajen adomi mo che nyudo no che ne dial kona vice president ni che jeke ke bat ti do ram kel karwade ram mo Dr. Riek Machar mi bana jawda bana jelin gwasu me ka do badana chalat keje no ka jo mi chalat gwas me bukon dialaling wa chiga me mi chalke ke nyama cha kwanya nya sep kir mi yadi de me wajen tem gore jen go dera je ke dakri ma char ka jo dana chalat ko tem chene dial chega ku gut jige ke no chegu jige tabande ngai final ko pai ko rage kwide no jen dong der we jige ka dial kamera mo bi mal no la tok gore jen o be roi ke be jekane dial kon la kwar mi jeka kan kwa dang wana te la vice president dial te mi ku jeka ke wan dil ngaje no ramadan chiri mena teme dakri machar jo cha kulat gwas me ba kwen ki yekel ki ba nywa yekel do badana chalat ke jen go jen wa cha je ti ko der ku dakri machar de jeka dakri machar ka do badana dong de naw nyam ke je ko gor jen ba jo me ba nywa yekel do badan en che to ga je nyama me Michel ka Adut kir mi yadi don jen chaja kwanya la senior presidential envoy men jaram dana la cha kwany ke Michel a special program lo a messenger don kir mi yadi so it mean that anytime sooner or later dong dere gwan dere char dere jager ko dere mal dere jeno right now cha kula do ne tin now the no de Adut point dere je ken dakring machar ka jo dana chalat wa gur ke je de ke ken ring machar no ko jena tame che jeke of for vice president itin kontin teregut to ramadana ci dot dakring machar entame jaram dana ken kejuk to warga ba kwen ye kele warga dana cha gor ke kwide yemen cha larno derlat no ko en Adut wajen che ben ke shong mugwa office de jene forgiveness ke reconciliation ke peace doctor ti che gamat mal ke pelika no kana loin marka jene jen ko pese stand for ne yakula do ne newly appointed senior presidential envoy for a special program Adut Salva-Kiir Mayardit has been urged to extend a outreach effort to detain the first vice president and chairman of the Sudan People Liberation Movement in a position Dr. Riek Machar jen cha jugono dere jegene Dr. Machar ketijen dere ta dan te jere tijen dere je ugil. The first daughter embarked on her duties by visiting high-profile official and veteran this week, meeting by President Benjamin Bolmel, Taban Dengai, and Joseph Lagu, and veteran liberator Joseph Lagu and Rabbi Mojung, the Central Equatorial State Governor, in recognition of their service to the country. Yen majig gane dialati in point de nyama, yalado gore jeno bene dial bagal lat loy kelar didan jikanalat. Ojen chaja kam kom gwanantama ko envoy kiram dala messenger so any message de to bok kwim alkare wika so dan bejanang no kamen chalat gwaseme awamen chalada Adut Salva-Kiir Mayardit amugwalong baratame chaje kuli jogo no jin goro bright ka gur ko be Dr. Machar be ji alaw ko biajek namo be nyuda no jin jiram kel mi goro bi malbeben quick corner very soon de nyama shalke me Adut Salva-Kiir Mayardit dere tidial dere ke reading tama jallo aje tegana shangiye tegana quick corner anytime or sooner dong dere je gera de loine en dial dere tet kuma dan lede ko loin Dr. Riek Machar a very significant ka situation na tene tama
ke gwile ke je mi she gwil ka charik ma char cha jalun nya ma der te credit mi dire long ter ma ngai kon no bel ke je long ba ko ge je no ta dan te ke je wa bel ni nyang gwan ke tin kon le ko gwan rami mo chine te ngwan che kala de je galong metem right konam to ko te tin re wi ka so Sudan ka jo cha ko lat gwasme Adut became a Yadid has begun her engagement on a promising note by meeting with her father, Lieutenant. After concluding her run with the Vice President, the most powerful signal of national healing would be for her to visit Dr. Riek Machar at his residence, where he remained unjustly detained, Arise said. So jo len kono me wa men ba no lonka Adut me wewe ku Dr. Riek Machar. Ba ka turken Dr. Machar kel no kabe urach ka gwan ka kwi Riek Machar wa jenen dana ba no long aneti kontila junubin ne dial no ko ngai kone ta cha yen Dr. Machar ten ne ka pay diok chang dang rawid bakel ka pay diok ron kin dang raw wi jen dang raw diech na shu men tem lo te ti shup ka fe di ke fe ngwan ka jano kana ne kamrar kana menen ka ken fe diality so ge jeno dera breakthrough long ka je nyame mi cha gwan che nyoko che je ya long ko be convince ko de na roch ka Dr. Riek Machar ngai kon madana tuok Riek Machar cha ja accuse ku me kir me yadi no jen e je Ramadan en tugo binate kerek mi ma chwa je reja ka no chi tuok kir e je Ramadan te ge de ne ka te na ka ne te kon la hali ke nyin kan ne kon la hali ka panal ka Nasir kanti ene me kelu bel kelu dero ka kir me yadi che de ka Dr. Riek Machar but ko na me e politiki siyasa wacha Dr. Riek Machar cha ju yen komishit kana mom cha jona ne dial no de Dr. Riek Machar de jalun batikir me yadi chelok ngai kone me dane shi kwer kel ke ne de kontila jikenya me ben no ka juba ko big jikere Riek Machar cha jugo no jin wer kudur men chal ke me Museveni bi awra yen Museveni den Museveni be jikura law ko bi ben bi ab jigen Dr. Riek Machar ji Africa Union le ben ba jinede ko ken ji ga ti le ben international community ba shigal right ba ngode nyane jana ken kirme yadi kan ja gorno binaji Riek Machar so right now a different tedi ba meko en nya self kirme yadi so different ba mek jane ajen che gorno be chogwan che ga bu gor ga ta dan go je ke anyo gor gwano ba nya da ba je mu ke credit ba so enemy cha ti je nya da ke jen gwasme cha je be pen nyam che je be pen nya de we je pen nya da be ngaje no direke de tin binedial we can trust we can she withdraw ka kuma the point there and self came yadid ka jaga kim yadid ko taje bunok we wonya banne me there are turning point me de kir me yadid der nya der jako der Riek Machar ne me der am gwalon ka der imen mu gwa der jenyot no so me shit kana me mlin kono me bur kono bantin konto bana ka ngach ko en Adut ramkel misha po nyaawden teme eno dong dera mal dera jenu ko ne ga benere wache jiga kwadial no and all the thing atega jom chagolat gwaz mi goro banyo ga yakel no ke kwima danan chala da Adut no jen cha right ka kwer danan te ka penal la jimis kwang shorale maraje ka kwide bana jelen gwada me no ko gor kono bana ya ngajeno engu mi goro Aduden wo balwak ja penal ke jen gwasme ban jelen kel ka jo chalat gwasame wa Adut jen chalado be apnal be kalok presidential envoy vow to support apnal state governor ala kwang chorale wa jen be kwang chorale be je lok kata dande malder ben keje but men ku ko la ngajeno eno biken ki be apnal be lok kenya moy kon kor kon lat krudin kapnal be je kwen gwasame ko biaje kulelen Presidential envoy for special program Adut Kiir informed Upper State Governor General James Kwang that the state will be included in upcoming special program project. In a meeting held with Governor Kwang in Juba on Tuesday, August 26, 2025, Presidential envoy for special program Adut Kiir announced her commitment to inclusive peace effort and humanitarian service in the state. In response, Governor Kwang publicly declared his support for the envoy, calling her appointment as a movement for the younger generation to lead. So much it can me a janebe kume men dan raike kwang shorale janebe je loke humanitarian ki tung wan ko kende be loke no ko dong gor jeno de malder ben ban ngai ko no apenal ke jen tam to continentame be jamat men de gor ke nyam dawo de insecurity mo de jawo de nyam me chal ke me adu de raike gwan no antam be long ni apenal ke humanitarian ka jeno wona ga mu chunya
so chi kwang chora le wa che nyam che je congratulate e jene tam nenten kon queen kan ko bikrut ka mi ngut kan kwer ka mo kan e dialata nyam so en wo cha chikir yadi che nyare kam kom che nyom jen go te ne ko kende bu kom je so ngai kon family members ka kir kan dialata kan ko kom ne mo kon ko roi na kan nepotism malat ke kir che chong na money corruption itself ko bi nyar bi je kwan ban men din jen yana gwada me michi adu chero de jako ba roi kan e dialati ke ba mal ba je no ne dialde kan mal de kan welcome cha mal cha je look first they should release Dr. Machar, and then second, they mal modern and they need kon la din can they withdraw all the places then kon can ga cap and kum SSPDF. No. Wo chi kor chi kan de wo nyam. Wo kori tam wona kan go nyam mo kan cha ka ya ka jan nyam kan na gwan then many you may the bob jack right now be let the long che mangai kon der ti dial ka loñ mo gwa rajan wo ba mal bujunong but one thing mo waji influence gwan ken ni kon la politician kon de kel ke jen. E cho jan riap den no enyimandan. Yo kuje mo adut oneje no de mal derben mi mo gwa ba de ne dial de chonga je kel de kan support no but apenal ngode tela mal ya ten ye je sha ja ngajin wallen go chi korche tuo ka kur mo tuo ne tuo ko lungeshuk okay tuo ko lungeshuk che mo ngai kono no hor yal kon la kur mi che wele la tuo ka penal kelu to kur ji tuo wale ya riek mi di che je non ko wodi a chi kume SPLA yo kene kume amorai ke me kir me yadit shikurum gwada dana shikurum tin ka longechuk mi chala de wone ne cha SSPDF wa cha ka joira re kare cha je kep Nuer wa ya mi kene kume SPLA yo wa chi ngani shikurin kep kel ke dine SPLA yo ka jowa dana chalat no namani e report dana cha no re wishin winami ka longechuk ko le la matiang wa chi kurche tuong na mandan ka runwang ka ta badak wa ka shu butin an kormo wa men ma shawun tinawna ko wa which wa je kep malarek ka report mi do dien kana nung but chi wuri shalga me Lampol Gabriel cha jowla den wone ne a jeni sha netin konti la kuma SSPDF ken no cha ka jojre which kie cha wuje mo cha jog fight netin konti la kuma SPLA yo ka jowra na chalat ke je a jeni ken te ka town ke gwadan na tin tama kie ga dan endong chanka netin konti la kume amala kume kirme yadi no won woni de konti ka ton won kenetin kontin la SSPDF but right now the Georgia no charek cha nyogo makap kweje kume SPLA yo according to the information that cha no ken ka chiken post online so jo me der gwan o de konti ka ngech de katin konti lat korodian ka do badan de mal der ben keje so cha na men ne ken all the vice president in ko right kon kwidian gwaseme mal bikene no ngede isha adut tama she ko chupka ke lo chikana kuno no bi adut bala kwer magwa ka bagalo marka what do you think will be the outcome misha ko ken no kana adut kana ling tela mal misha ben kene je kene Dr. Machar no then iten yen mukta the same thing a lot kan go ne diala to we no ba kumba jela trust no cha kumba cha ibele trust kumba trust di ba trust ke kwinya mashal ke me adut mo adut waja lawo kir ba kan permission no ba mal bejeno reconciliation begin on South Sudan. Nyame is the right person ko bagwan beji replace. But ye replace ko come on your position. But through valid vote, yes, there a path. But Michigan, ken a gwan big pen ka kor gwaten be shiri mangai kono no right now. Nate one go jeno dut te tin won tin kono nyat ka gwan te tin. So kuje mo mitek mo der yalga she chere yalka na wal. So these are the doubt in content kwalaling and tema ko lat karodian. So go jeno meken adut mekane ye gurno be ke mekan gwan kana jeno ko do be nyar be jeling be jeno tel mi chal mal re ka so Sudan ngoda ba agenda same thing mandan lat ke gwan but problem jene we kana lo chi gwan che jeling and then be nyama be chu biet ki be chu ya no so en milin kono me ta dana len ngwaru din ke je re we ka so Sudan ke jen ngwazeme ko ban yanga jeno ne tungwan ko adut ko je pressure no jin jingne ke Dr. Machar jang re Machar ko ba jelun and then bimal ba bere we ka so Sudan so na me amele rode me gore de kon dial tika ngai ke de kon dial tika lengde ajen jodan en gore no de nyak yakel mi jiram jidit ka Nuer online TV channel donc a shenga nyam kaji bi Nuer online TV channel gore jen no der channel der ye support de subscribe ko de notification bell der je twan nyak ba de do der ja gore pingwas mone ka o dong der comment der ja tobi bi mone bi no adut kir me yadit na beshit ka gwan ke
ba mu gani jen bejelat ke ban mar mi dit mi be we won yam bejenong yen dana gor kono no de kon lingana meni ene ban le nyo je kala rodien no katin kontin be ko le wan kelong en wala chen jan dang ro badak ka pai badak ron kin dang ro jan dang ro dit anda mandu ni chen ko nyamle no ro ni gwas me ko no online tv channel en biate kamal baba